ndabasuje cyane abakunzi ba HD Global Media mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino hatandukanye kabisa. Na makuru y'imikino rero agezwe kuri uyu murongo wa YouTube kabisa. Ngiye guhita nyahera muri equipe ya Kiyovu Sport, haravugwamo inkuru itari nziza. Biravugwa rero ko iyi equipe yaba yongeye guhagarikwa n'ikiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kugura abakinnyi bitewe n'ibibazo iyi kipe itishyuye abakinnyi n'abatoza bayo mu myaka itambutse. Ubwo rero kuri iyo mpamvu biravugwa ko yaba yahagaritswe kugura abakinnyi mu gihe cy'imyaka 3 yose itagura, kubera ko iri mu mwenda abakinnyi n'abatoza kabisa asaga muri miliyoni 157 irimo nk'umwenda. Ubwo rero ikaba ishobora kuba yahanwa mu gihe FIFA yabyemeza, kuko ntago biremezwa neza ariko biri kuvugwa. Birashoboka rero ko iyi Kiyovu Sport yahita ibigenzwerezwaho gutya igahita ibaningwa cyangwa se hagarikwa imyaka 3 nta mukinnyi igura. Ibi byari byabaye mu mwaka ushize y'imikino, ariko bishobora kongera bitewe n'imyenda iyi equipe ibereyemo abakinnyi n'abatoza bayo. Rero ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo byoroshye nyuma yuko ifite amafaranga menshi y'ideni nk'uko bivuze miliyoni 157 zose. Rero utegereza tukareba umwanzuro uzafatwa. Gusa Kiyovu Sport birabaye amahire, dore ko umwaka ushize yastrugglinze irarwana iragerageza birakunda ntiyamanuka mu cyiciro cya kabiri, nyuma yuko yari yatishwe abasore batandukanye abitwa Baniyo David irabatizwa na equipe y'Intare bigenda neza kabisa, ibasha kuguma mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero biravugwa ko yaba yongeye kongera kubaningwa ntigure abakinnyi, ubwo ngo bitegereza tukabirebaho. Hanyuma nava muri Kiyovu Sport nkerekeza muri equipe ya Rutsiro. Rutsiro rero hari itangazo yasohoye. Ubuyobozi bw'iyi kipe bunejejwe no gutumira abanyamuryango bose b'iyi kipe mu nama y'inteko rusange idasanzwe izabera mu cyumba cy'inama cy'akarere ka Rutsiro ku itariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka saa 4 za mu gitondo. Ubuyobozi bwa Rutsiro FC rero buributsa abanyamuryango kandi kubera ko ibizigirwa muri iyi nama ari ingirakamaro, buri wese asabwe kwitabira iyi nama no kubahiriza isaha. Ubwo rero ubuyobozi bwa Rutsiro nibwo bwasinye kuri iri tangazo, ubwo bazitabire kugira ngo barebere hamwe uburyo umwaka wabo wagenze n'uburyo bakitegura umwaka utaha w'imikino. Iyi ni equipe ya Rutsiro Football Club. Hanyuma rero ikindi gihari hano mu Rwanda ni equipe ya Jamus kabisa, niyo muri Sudani, ariko ifite aho ihuriye n'u Rwanda bitewe n'umusore witwa Muhire Kevin aka Runi. Ku munsi w'ejo rero Runi yerekezaga hariya mu gihugu cya Sudani kugira ngo yerekanwe nk'umukinnyi mushya wa equipe ya Jamus. Ubwo rero equipe yari iri gusaba abafana ngo baze bafashe kwakira uyu musore wabo witwa Muhire Kevin mushya baguze nyuma yo gusoza amasezerano ye muri equipe ya Rayon Sport. Yari abereye na kapiteni, akaba ari na kapiteni wa equipe y'igihugu y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu Chani, ariko ubwo yagiye nyine ariko niwe wari kapiteni, akaba na vice kapiteni, ari n'umu bakapiteni ba equipe y'igihugu Rwanda Amavubi nkuru. Ubwo rero Muhire Kevin ku munsi w'ejo byari biteganyijwe ko ari bwerekwe abafana ku isaha 10 hariya mu mujyi wa Juba mu gihugu cya Sudan kabisa muri equipe y'ishya ya Jamus Sport Club. Ubwo rero nuko byari bimeze. Muhire Kevin akaba yarerekeje yo hariya kabisa, bivugwa ko ashobora kuba yaratanzweho ibihumbi 80 by'amadolari kugira ngo abashe kwemera gusinyira equipe. Hanyuma umushahara ukaba uri hagati y'ibihumbi 5 na 6 muri iyi equipe ya Jamus kabisa yo mu gihugu cya Afrika Sudani y'Epfo. Nuko ibintu byari byifashe. Hanyuma ikindi gihari kabisa kuri uyu munsi rero hari umukino wa gatatu wa finali ya handball mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni equipe ya Police Handball Club ndetse na APR Handball Club. Mu mikino ibiri maze gukinwa Police yose yarayitsinze, kuko umukino wa mbere yatsinze equipe ya APR ibitego 26-25. Umukino wa kabiri itsinze ibitego 33-36. Ubwo rero umukino wa gatatu uyu munsi ku isaha 10 rwose baraba bakina hariya muri Petit Stade Amahoro. Ubwo Polisi yawutsinda yateyukana igikombe bidasubirwaho, mu gihe
APR yo nayo yakoramo yabaye imikino umwe ibiri kuri umwe bigahita bituma bazakina n'undi mukino wa kane byaba ngombwa bakazakina no wa gatanu kabisa. Ubwo rero kwinjira kuri uyu mukino abita muri regular ni ibihumbi 2 hanyuma muri VIP nyine aha VIP ni ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo bashaka kwirebera iyi match baza kwerekezayo ibintu bikaba bigenda neza cyane kabisa muri rusange. Ubwo rero nuko ibintu byifashe, reka mbashimire cyane abakunzi ba HD Global Media, mugomeze mugubwe neza cyane. Ye nitwa Rukundo Rukuji, mugomeze mubane natwe kuri uyu murongo wa YouTube.